kami kendau siap jongki kemakeran apa mengenai ambil rapi try cakap try kendau bila dalam kami kalau jong cakap nongsong basusong wai haban ni kai Hadin ke jingraben penkendria jaka sanoi ki harijan na them yo maulong syakawi pat ke jaka na kaliang ki harijan kil ai dau ban yo la ke jong ke jaka sa hanong ba shilong na kaliang ka KSU kelapen pau bakam syong hok ki bandawa thanya ke ekabam la long ni ban le kun khaddu da ka badawa 8,000 square feet shilong ying na kaliang ka KSU kelapen sengo syaka sarkar bakadei ban pen ekani ka jingdawa lem hok jong kini ba syong kani ka yo them maulong bat kat kum ka jing pen pau ya mentahi kapen i bakini ki bre ki dawa sheba palat bat ai nuk saru balada dei ki jaj bendu jengi ki bokpoi sa shthi shajaka jongki na do meno ki la sha kendang bat shabe Tiha kanu kerukom kinut benwan panjaka banlong trai hari kasi bat kilong kum kinong syong wai ki bakwa banlong trai jubor ka yeng wai jong ki trai yeng dengan semua nama tinggi pen so ba pen ibo da jong dia ki try cakap ki try mo jadi kamera mah jong sarkar ke dia ke ikan ti banyak pan snap di tua bala ya di paling kok di kisah lei bas syuwan syong tap syuwan syong lei ban kami banyak kalau ini ba hindi mga nakakadu kami hari jungi. Natry mati dan day bisa bian try itu national try jadi ko konjap try from day one tila siya kandang adu menurut. Kemudian dan rehabilitation package yang government kemudian ini atas juga day ng konjap government. Tiga day illegal settlers di ben evict no iki tiga day tinong perikam sarkar sa ay jakasa iki. Kung balakaran ba alam meneru kung di organisasi di bawah di bakaran da benta ini karena tu orang ni matiru deki disudan kata kajing bakri ti yalam miki sejaka biki nak berjuang di groups banyak yalam miki pensiona kayin ke masyarakat juga mbak juga mikal ya kemarin ini di tradisional ini kembali menaik wiki dikasih disong di dukaan bisa kandang no itu menyimta borok lalu sorkar akan tanya ini song bi ay ada nontu di sorkar ay yang ini kecaka pensiona ini bayin Impet mentah hasor diberi mentah bisa ingwai bisa yang baar lai kamran. Impet di badan Jakarta jongru tentang Jakarta tentang 1,000 square feet. Ini digipan 1,000 square feet per family di kalung. Kata te kami kalung illogical kalung luxurious demand kaba minum lah berpediang hajing syalai hindi ban pediang watang jing dawa ban relocate dulu. Sarkar kadi ban pedi untuk Spain bakadon bah bagi illegal settlers di kendang di weng do mardo reki nomor hang tu mesti tam bisa illegally bisa bean dan dari kecing seni jersey hang tu dan ipet nadu di por musa di stam kantai po kraporu maki higi ba pendek di jarong ki kentai di batu di baduki narau sedong di maki di lada ila ban kendang iki dar sarkar ke kendang iki gemut mesti tam bakal ala ban perlu jaga jaka dan dari kalala ban pelat ru kalau ngerak ru jadi jing songan khantam hong po yomolo kami yang jungi tim dewan muslim nasional dikini ki peri masuk undang basong masa anti khantam di bang dei yang tersuka ya kum kalanti ke bang sarkar ada direction ditang ki ba ka sarkar ada ban anti identify begini ki nong sarkar mit ba sarkar ka penkria nong mador ki ba ni kmi nanti ba ai gani ke long pending isu kan urang bangi angut ndai tang ki isu ndai paro kinong sumsnong namar hanti ke caka ndai tang ka caka pala warna ta ke jingkem jikha ngi ndai mi bon ki jing sni ku bangi sakina ko poso ki babun ki jing tang ku babun ki jing sha sho babun ki sha tumbo jungi perlo posnam jungi bijak ngi ko ya long jam hagini ki senam kumbangi ya up ya kata komiti masukkan penyak nanti dengan kuat masukkan kene kai kene kam handai ni buat apa kam kan sawah kam jam ya ke ik jing nut penolong ga ik mak jing tawa jombo bun bala di hendai ke khadu ku aban ong kolong ba ikran ba sai kolong ya gini ki brio tapi snotu ba ki don kam ban lech jaka ba sarkar penbet ke kota fair sarkar penbet ke tinong nong tre jongka ongo ya kata hendai kimdai pa ban peni ba ke jong gobor ban dawa la jong ke cakan jong kendong jong ying kesep tetapi persang ban le tumni nasrai undai tang mangi ban ki ban sar undai apori kan sapoi bobon bolang kesaptai da kenunu maka tetapi mikran dak bahasa kata tinggi krenu kerwo ke bahasa sepi beri bahasa bahasa anti nai so kraw nai so bahe kat bidang yasa dengan jam
Maka jingiyay siya, maka jingiyay jam borok sekata. Dan maki kini pasyang penibat da kanikalantir kumlong kuman ngatrai untuk kamhi yaki benong bakinang gawar tak kandau kusiap tak jaka bensenai ngasem ngatrai wandiang kejing kita sajisin secuak cuma balan ngatrai kete jaka cuma dia anu mak kata orang komisi selesai pemikuak angkelan kesi paningit baka sorkar kan sutu bakam dehi ban pensobha yakni gibrin hari ke bele kujong kamram gom kalanti hari bele mar teng ada syak praying prasem ki purno posnam ngamjui ki purno posnam jungi kin dawa ang persnai yang pentit ndau jaka ini staki ong bagi syong sabia rente ki bubun ma syong bia sabia ki bisa bi anin na yakra pen kendia ud bod kita kinong trai ki bisa bi anin ban kam yakra le jong kamram kata ka di duty bawang teng government bele kuma kale lang ni ki purno posnam ki ju uru kirim akla di sini stik ki beri syong sakti